Dostlar, bugün men özümün oyunlarını sizge göstereyim. Nanda Minecraft var, Hufu var, son versiyası var, kadınlığı TikTok, 4 adamda oyun oynuyor. Ne nanda YouTube деген бәріне керек Wi-Fi. Bugün men qımmat Minecraft'ta qalay o'tkazuvdi ko'rsatетін bo'laman. Google'ga kiremin. Skачать Minecraft бесплатно degan yazamiz. Nanda qustug'anni bosamiz. Kanat olsun. Скачать на Trashbox дейміз. Скачать дейміз. Ок. Басаңыз жүктеп алу дейсіз. Былай келеді. Сосын жүктелді. Енді дәл сондай. Сау болыңыздар.